CS bakunzi b'u Rwanda TV1 tukwete igitondo ciza, igitondo c'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Tugusuza abadukurikiye bari hirya no hino mu turere dutandukanye tw'intara y'Amajyaruguru, hari akarere ka Musanze, akarere ka Burera, akarere ka Gakenke n'utundi turere dutandukanye. Abadukurikirana bari mu ntara y'Uburengerazuba, hari abadukurikirana bari mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tukwete igitondo ciza kuri mwese. Mu kanya tugiye kuja kuvuga ku kipe y'igihugu Amavubi, turaza kuvuga ku buryo itazakina imikino ya gicuti ubwo andi makipe agiye kuba ari gukina guhera kuri uyu munsi. Turaza kuvuga kandi ku gikombe c'isi caraye kibaye uyu munsi cyabatanyije imyaka 17. Turaza kuvuga kandi ku mikino ya gicuti iraza kuba uyu munsi. Turaza kuvuga kuri UEFA Champions League ku mugabane w'Uburayi iraba yagarutse mu bagore. Turavuga kandi no ku mikino ya Euro ku mugabane w'Uburayi batanyije imyaka 19 nayo uyu munsi iraza kuba yakomeje. Turaza kubavugira ko umukinnyi wanyu kizigenza Lionel Messi uburyo yakiriwe Camp Nou ku bintu biteguwe. Byose ni ibintu turaza kubaganiraho tubabwira kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kugenda tubagezaho amakuru y'imikino nyayo kandi yizewe. Nyaboneka mudukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Uko twababwiye rero muri akanya tugiye guhera ku kipe y'igihugu Amavubi, akaba ari ikipe y'igihugu yacu Amavubi abanyarwanda bose bakunda, akaba itazakina imikino ya gicuti ubwo andi makipe uyu munsi araza kuba akina imikino ya gicuti bitewe nuko ikomeje Ferwafa ndetse na Minisiteri y'imikino bakaba byaranze kugira ngo ikipe y'igihugu Amavubi yacu kwitegura imikino ya gicuti, aho ikipe y'igihugu ya Congo ndetse n'ikipe ya Namibia bifuza gukina n'ikipe y'igihugu Amavubi biza kwangana. Ferwafa ndetse na Minisiteri bavuga yuko ikipe y'igihugu Amavubi atari ngombwa yuko ibasha gukina imikino ya gicuti bitewe nuko babonye yuko hari amafaranga menshi yakoreshwamo, ariko biza kuba ngombwa yuko ikipe y'igihugu Amavubi ko igihugu ca Komori cifuza yuko rwose byakina Amavubi biba ngombwa ko batakina kubera yuko Ferwafa ndetse na Minisiteri basangwa bapotezamo amafaranga menshi cyane. Hari guhamagarwa kw'abakinnyi, hari guhamagarwa kw'abakinnyi bo hanze, hari guspendingamo amafaranga menshi cyane bitewe nuko hari amafaranga yatangwa mu bintu bitandukanye hirya no hino mu kwitegura gukina imikino ya gicuti. Basanze atari ngombwa yuko rero Amavubi agomba kwitegura imikino ya gicuti muri uku kwezi kwa matariki bwo andi makipe y'ibihugu yiteguye gukina shampiyona z'ibihugu zitandukanye za gicuti. Basanga ko u Rwanda rwo banzure ko rugomba kuzakina imikino ya gicuti nibura mu kwitegura kuja mu gikombe ca Afurika kizatangira mu kwezi kwa gatatu. Inshuti bakunze u Rwanda TV1, ubu ngubu nta byishimo abanyarwanda bagomba kuzabona bitewe nuko haba Minisiteri haba ndetse na Ferwafa babashe kwanga kugira ngo babashe gukina muri iyo mikino. Kuko twabibabwiye rero, twababwiye ko uyu ejo kuko imikino ikomeza ku mugabane w'Uburayi muri UEFA Champions League ijoro imikino yabaye mu bagore, aho Roma yakinnye na Walanga itsinda igitego kimwe ku busa. Iriyo na Wolfsburg nabyo Rio itsinda ibitego bitatu ku busa. Real Madrid nayo inganya igitego kimwe kuri kimwe na Paris FC. Siki Saint-Pantene nayo yatsinzwe ibitego 3 na Chelsea. Uko twabibabwiye rero, uyu munsi nabwo imikino ikaza gukomeza mu bagore nabwo mu gikombe ca UEFA Champions League, aho ikipe ya FC Barcelona gukina Audi Horville Leuven nabwo gukina ku saa 1:45, aho Bayern Munich gukina na Arsenal ku saa 1:45. Athletic Madrid na Juventus de Turin Women gukina ku saa 4 nabwo. Benfica nayo FC 20 nayo gukina ku saa 4 nabyo. Manchester United na Paris Saint-Germain umukino ukomeye cyane nabo bari gukina ku saa 4.
Iyi akaba ari imikino iraza kuba muri UEFA Champions League Women Football Club. Kuko twabibabwiye rero uyu munsi hariho igikombe cy'isi cy'abatangiye imyaka 17 gikombe kubera mu gihugu cya Qatar, aho mu tsinda ikipe y'igihugu ya Burkina Faso yatsinze ibitego 2-0 Kazakhstan. Ikipe ya Seychelles nayo yatsinze igitego 1-0 na Amerika USA. Mu tsinda rya G ikipe ya Ireland na Paraguay byanganyije 0-0. Uzbekistan nayo yatsinze ibitego 6-1 Panama. Mu tsinda rya Kashire yatsinze ibitego 2-1 Canada. Ikipe ya Uganda nayo yisengerera ikipe y'igihugu cy'Ubufaransa igitego 1-0. Mu tsinda L ikipe ya New Zealand nayo yatsinzwe ibitego 4-0 n'ikipe ya Australia. Ikipe y'igihugu ya Mali nayo yakinnye na Saudi Arabia, ikipe y'igihugu ya Mali itsinze igitego 1-0. Iyi akaba ari imikino rwose yabaye mu gikombe cy'isi cy'abatangiye imyaka 20 mu gihugu rwose cya Qatar. Akaba ari imikino yari imeze neza cyane hagati yayo nk'ikipe zikomeye kugira ngo zirebe ko zatwara igikombe cy'abatangiye imyaka 17. Kuko twabibabwiye rero uyu munsi akaba hari imikino ya International Friendly Games, akaba ari imikino rwose y'ibihugu bitandukanye. Hako isasa moya n'igice umukino wa Tunisia na Mauritania uraza kuba utangiye. Isasa ine kandi Calabdos nayo irakina na Bonamel. Ku isasa ine nanone Kiba irakina na Saint Lucie. Ku isasa ine nanone Dominica irakina na Saint Martin. Ku sasa ine n'igice ikipe ya Bahamas irakina na Angola. Nkuko twabibabwiye rero imikino rwose ya bagore rwose ya UEFA Champions League nayo yaraza kuko twabibabwiye. Kuko twabibabwiye muri Elo ku mugabane w'Uburayi naho ikaza gukomeza uyu munsi, aho rwose amakipe yo ku mugabane w'Uburayi akomeje kwitegura neza cyane, aho hari amatsinda menshi cyane anyuranye ku mugabane w'Uburayi rwose kugira ngo Elo itangire uyu munsi. Mu tsinda rya mbere rwose Elo ku saa 2 umukino uraba utangiye, aho Chypre iraza gukina n'ikipe ya Netherland ku saa 2. Ku saa 2 nanone Ireland y'abatangiye imyaka 19 na Kazakhstan nabyo biraza gukina. Mu tsinda rya kabiri rwose ikipe y'igihugu Ubufaransa y'abatangiye imyaka 20 na Foro Ireland nayo iraza gukina ku saa 8. Ku saa 12 rwose Bulgaria gukina na Hongria. Ku isaha mu tsinda rya gatatu ku isaha saa 6 zuzuye Belarus gukina na Novugereki. Ku saa 9 Turkiya gukina na Lithuania nayo gukina. Ku isaha mu tsinda rya gatanu ku isaha 7 Montenegro gukina na Slovakia. Ukraine nayo gukina na Albania. Mu tsinda rya gatandatu Georgia gukina na Croatia. Serbia gukina na Gibraltar. Ku tsinda rya karindwi naho ikipe ya Finland gukina na Iceland. Ku isaha ya saa 5 mu kanya Romania gukina na Andorra. Ku isaha 10 nayo. Mu tsinda rya 8 naho ku isaha 7 Latvia gukina n'ikipe ya Scotland. Ubwongereza nabwo burakina n'ikipe ya Lithuania. Ku isaha 12 mu tsinda rya 9 ikipe ya Bosnia and Herzegovina nayo gukina n'ikipe ya Poland ku isaha 7 zuzuye. Ku isaha ya saa 10 zuzuye nayo Ubutaliyani buzakina na Moldavia. Ku itsinda rya 10 ikipe Denmark gukina na San Marino. Ku isaha 8 n'igice ikipe ya Sweden gukina na Switzerland. Mu tsinda rya 11 North Macedonia gukina na Belgium. Portugal gukina na Estonia. Mu tsinda rya 13 Malta gukina n'ikipe ya Northern Iceland. Slovenia gukina na Slovakia gukina na Azerbaijan gukina nabyo. Mu itsinda rya 12 Wales gukina na Slovenia nabyo. Portugal gukina na Liechtenstein nabyo gukina.
inshuti bakunze b'u Rwanda TV1 rero tukaba nyabuneka dukorere subscribe, mukoresha ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 dukomeze kubagezaho amakuru nyayo kandi yizewe. Nyabuneka dukorere subscribe, share na comment kugira ngo u Rwanda TV1 dukomeze kubona amakuru meza kandi mukunda cyane. Nk'uko twabibabwiye rero muri akanya tugikozaho agasha karanze umukinnyi kizigenza Lionel Messi, aho umukinnyi Lionel Messi kuri wa mbere bagiye mu myitozo yabo mu gihugu cya Espagne, byaje kuba ngombwa ko yakomeje kwibuka iwabo kuri gakondo ahamugize igihangange Lionel Messi Camp Nou kuri stade ya FC Barcelona, aho rwose umukinnyi Lionel Messi yari yiyorobetse yakubise muri jumper y'umupira ndetse ni agapfukamunwa mu maso no ku munwa, biza kuba ngombwa ko ava mu modoka baje rwose gusura Camp Nou. Bageze ku muryango umusekirite yanga kubinjiza, ako byaje kuba ngombwa ko avanamo agapfukamunwa ndetse n'ingofero. Umusekirite aza kugwa igihumure, arabatinya kuba rwose Lionel Messi rwose injira utamagire mu bwatsi bwawe aho wakoreye ibigwi rwose, awandikiye amateka, aho wabereye igihangange. Umukinnyi Lionel Messi rwose yaratambagiye arishima cyane, nawe yabona Camp Nou uburyo imeze neza cyane, ahavugira amagambo akomeye cyane ko umunsi umwe azasubirayo, ariko ubona ko ari ngombwa. Umukinnyi Lionel Messi rwose akaba yiteguye kuzakina umukino wa gicuti n'ikipe y'igihugu ya Angola kuri wa gatanu ku saa 12. Afurika rwose ikaba imeze neza cyane, yishimye. Abanyangola bakaba bafite ibyishimo byinshi cyane kubera umukinnyi w'igihangange Lionel Messi ugiye kuza gusura igihugu cyabo cya Angola, ndetse bikaba ngombwa ko bakina n'umukino wa gicuti kubera uburyo bishimiye umukinnyi Lionel Messi. Bakaba haba stade, haba mu gihugu hose, haba mu mijyi, ikaba ari rwose ari Argentine, ibirango bya Argentine ndetse n'ibirango bya Angola gusa. Ubu ngubu muri igihugu cya Angola rwose cyemeje gutanga amafaranga menshi cyane kugira ngo byemeze bibona igihangange Lionel Messi. Bakaba bameze neza cyane, bishimye, bafite ibyishimo byinshi cyane kubera kubona umukinnyi Lionel Messi yasesekaye mu gihugu cyabo. Bameze neza cyane, ndetse n'ikipe y'igihugu yabo ya Argentine. Ese kubera iki umusekirite rwose yagize ubwoba cyane mu kubona Lionel Messi yinjira muri Camp Nou, aho batubwiye yuko amakuru dukiza RBA igitangazamakuru cy'u Rwanda rwose babonye umukinnyi Lionel Messi nabwo abagenda nabo barimo muri Camp Nou bifotoza, babonye igihangange Lionel Messi rwose nabo bava mu byabo barashiduka kugira ngo bifuze barebe umukinnyi Lionel Messi, ariko ntabwo byaje kuba ngombwa ko bamubona kuko yase yisubira mu modoka ye akomeza kwigendera aja mu myitozo ye, kuko byari bimuzanye kuri Camp Nou. Yari amaze kubibona, haba ibyishimo bya stade Camp Nou, haba n'ibindi byose bitandukanye. Lionel Messi amaze kubibona abyishimiye. Nshuti bakunze u Rwanda TV1 rero turikoye ati mukomeze dukore subscribe, nyabwo nkuko tukubibabwira, mudukoreshe ndetse na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru y'imikino nyayo kandi yizewe, amakuru y'imikino agezweho mu Rwanda TV1 kugira ngo tuje tubagererayo uko mubyifuza. Tukaba turwaye nyaboneka mutwandikire comment mutubwire ibyo twakomba gukosora mu muyoboro w'u Rwanda TV1, mudukorere rwose comment nyinshi cyane